Umau shalajbet udan syabhang sebnyi nakashnong musto. Bat ulong ubadon nam shibun isyagitu kithain riwar. Ulong umau ubahe pat ubajrong shibun Bat laban yo iya uwat naki katu kane ki benta jong ka distrik Silhet. Uni umau uyang hakhab jong ulum laj kensel. Rajunget haki por hendai. Kas imblay ka bakerteng ka jitlak hai ka syong hakani ka jaka rengkat berukun uhajar. Perlok ladakane ka sin ka bankong yapi bapi page haka channel jongi sngob haban subscribe kum shibenta bapi ai ka jingkershan yangi. Shisin ladon ka weikas imblay ka bakerteng ka jitlak hai. Kanikas im kalasyong lasa hajan kasnong musto badaw kun uhajar. Bat ka im marway hapo kidulan jongka. Kalalong ru kathey ka babahabrew hadu kata-kata. Bat usnyu kli jongka ulong ubajrong bat bastem ru kum kaksyar. Kanikas im ka julej sum hakaway kawa kabakikot kawa umloy. Lakot kumta ya kanikawa namar bakanikas imblay kala julej sum barabor. Hakaway kasngi kat bakadang sum unyuk le jongka ulahap berulah tuj arsut syadu ridkar. Bat layo tam u dakwe upukir. Une upukir ulas ngaulengo shikadai haba ulayo iya uni usnyu ubah pela bat ubajrong hadu kata-kata. Bat haba ulah kelan slem u uladap shik long tang na uta uwe usnyu. Kumta ula lejra ya uta usnyu ha usim. Une usim ulas ngaulengo shikadai haba ulayo i ya uta usnyu. Bat ulah kudjing mud bu un lejkeu artet hadu bandai yashem ya kata kabriu. Kumta ula kre ya kishipai kiswar ki hati ki kla ki jong u. Bat ulah keu artet ya kata kawa hadu bu undapoi hasyila. Hendrai haba ulah keli toket na kita kibriu jong kata kasnong. Penban om shimladon manu manuru banyat hu ya u syabhang jongka lemne ya kajaka bakasyong. Kita ki kelabat ki hati usim namar bakimla ban rengkang ya kawai ka kharai bajleu bha hapdeng ka musto bat kasyila kila lej phaino kella namar bakila sya berngem berset hakila basa ki basyong basa hangta. Kumta usim bat ki katto karne kinong bud jong u kilatur syadu musto. Usim ula thau buj kumno banyo ya kendo ya kajit lakhai. Kumta ula lej ban penbam tingka ya uwe ubreu ubaduk. Bat ula kro ya u ba unyalam bat pen i ya kajaka bakane kasim kasyong. Kasim bapli namar bakala syat ha ubreu jongkahi kalami syabar nala kadulan jongka. Marhang ta usim ula yo ban ya kendo ya ka. Bat ula penbor ya ka bakan lechong no bat u. Hendrai kapat kala kentaj ya kijing terwajong usim. Haba u ulas ngotho ba umla ban kro ya ka ula persyang ban le dakabor. Kumta hamar bakan saphai ban rung syapo kerdop kidulan jongka lami kensan kibri usim bat kilabat ya ka. Kira temu ban ra ya ka dakabor. Hamar kata kaporhi kala lenyar kliang bat kala duai blay. Kat ban pen kenyu ya kita kidulan ban pen pre ya kibreu usim badi usim hi. Hamar hangta kala kelar ngaino. Bat kita kidulan jongka kila syukela mauno khala-khala. Yau ta umau kibreu kisa khot kerteng umau shelaj bet. Hadu menta ka dor jongka jingkang nar kadang don hauni umau. Bat kingej ba lengba kane ka jingkang ka jitlak hai ka jurung jume syabar lakadulan. Kibreu kingej ba kata kasim kala kelar ngaino bat om shim don syu manu bayu iya ka nadu kata kapor. Kane ka jingetu kana kakut hang ne. Perlok sngub haban like, share, bat watnam klet ro ban subscribe. Klik ro ikini ki enkat kenang ba pinyo page sakiway pat ki jingetu kana. Tandai syempat kublai shi hajarmu.